Assalamu alaikum tuğanlar. Buyursa 3. savaktın tapşırmasını çoğu tekşireli. Anda mesela birinciden başlaydı tuğanlar. 0,1'din 10. darajası, köbeytilgen 5'tin 20. darajası çoğu jolgoson 1. Tuğanlar bu yerde 10'sun 20'sın darajasını tapkan keregi yok. Omoyrak jolu var. Darajalarda teng değil. Ne? Demek tengleş için biz çoğun darajanı kiçirek seçişimiz gerek. Tuğanlar, men 20. darajanı 5'tin kvadratı i 10'su da böyle olsam olur. 2 köbeytilgen 10 bizge 20'ni verip durao. 5'in kvadratı kança? 25. Demek 25'ten 10. darajası. Doğru? 25'ten 10. darajasını köbeytişim gerek. 0,1'den 10. darajasına. Şunayı. Atuğanlar bizden ne? 25'ten 10'su, nötteşka 1'den 10'su. Omayrak şolu tuğanlar 25 köbeytip kaşarcasına 0,1'di biz. Okuyunu 0,10'dan 1. Demek ki bana 10'dan 1 de yazılsak olur. Bundan 10. darajası. Tuğanlar. Tuşla koyup koyuyoruz ne? 25 bölüngen 10'dun 10'uncusu. Ne? Demek biz biliyoruz 25 bölüngen 10 bizde 2 jarım çıkar. Ha 2 jarımdın 10'uncu darajası sözsüz türde 1'den çoğun çıkarttı onda. Demek ne? 2 jarımdın 10'uncusu 1'den çoğun çıkanlığı için cevap A. Ulan da ikinci sorumuz olsa 2,125 bölüngen 0,145 çoğun bu. C 245 bölü 45 çoğun bu. Tuğanlar. Bu yerde karalar eğer de ütürden keyinki sanlar birday bolsa degende bu yerde ütürden keyin 2 san var, bu jakta 2 san var. Demek biz ütürdü jok kılıp salsak bolot. Eğer de birday bolsa 225 bölü 45 çoğun bu, 245 bölü 45 çoğun bu. Demek ne? Eğer de bizin san jogorda san kançalık çoğun bolsa, oşonçoluk sanımız da jogorlaydı. Degende 245'ti 45'ke bölgөнүбүз çoğurak çıkar. Çem 225'ti bölgөнгө karaganda. Tuğanlar o antalı ikinci sıra B'si oldu. Üçüncü sıra X tane Y bizde bütün sanlar. Anan bizde ılıyı da belirttir. X bölüngen Y bölüngen 5. Barımız biliriz bölçöktörді bölgöndө birinci emes ikinci sandın ordunu almaştırıp köbeytörüz. Demek ne? 5'in aslında көрүнбөгөн 1 var. Orada almaşkanda X bölüngen Y köbeytүү 1 bölüngen 5. Şunayı? Bu birinci kolonka. İkinciler bolsa oşonda öyle ne? Birinci san emes, ikinci sanın orada almaşat. Demek X köbeytilgen 5 bölüngen Y almaşıp etdi. Köbeytilgen ne olur? 5x bölüngen Y. Hem tuğanda iki jaktadagı X bölüngen Y'lar var. Burada alıp salalı 5 çoğun mu jolgoson 1 bölüngen 5 çoğun bu. Albatta 5 tane çoğurak. Çünkü bolgan bolsa 4-cü misalda кезекке жетти туганда бул жерде эмне A жана B деген саныбыз бар. A деген саныбыз 2ден чоң, бирок B'дан кичине. Ал эми B деген саныбыз болсо 12ден чоң, бирок 24дөн кичине. Тугандар, бул жерде биз минимум канча болушун таап алсак, жооп чыгат деп ойлойм. A'нын дагы B'нын дагы минимум вариантын коелу. A бизде минимум канча болушу керек тугандар? 2ден чоң болуш керек, демек 3. 3 болот дейли. Buraya 3'tü yazılı. Üstün olsa B bizde kança 12'den çok boş gerek. Yok degende 13. Şuna mı? Hem kararlar 13'tü 3'e bölsek 2'den çok bulup tuğanda 12'nin 3'e bölsek 4 çıkmadı. Demek 13'tü bölsek 4'ten çoğurak san çıkar. Bu bize tuğanlar en minimum. Kalan sanlardı koysunlar bu akarağına çoğurak çıkıverdi. Düşünüldü. Bir otuğanlar bizde ne A degen san B'dan kiçineke bolsa boldu da bizde çektörü yok. Mesela B 23 bolsa A 22 bolsa mümkün da. Oşo variantımız var. Bu variantta birincisinde A kolomkası çoğurak oldu. Emi biz A'nın orduna 13'tön kiçine bolgan kalan sanı koysanlar bolot. Mesela 10'du koydular. 13 bölüngen 10 уже ne? 1 bütün 10'dan 3. A 1 bütün 10'dan 3 bizde 2'den kiçine. Demek уже bu jaga özgördü. İki başka cevap çıkanlığı için bize tura cevap G tuğanlar. Ulan talı 5. sıramızdan ne kılası tuğanlar? 4 bölümün 7 köbeytü 1 bölüm 1 bütün 10'dan 4. 7 bölümün 4 köbeytü 0 bütün 10'dan 4 tuğanlar. Bu yerde iki jaktı işleşimiz gerek. İki bölçöktü. Kanti işleyiz. Parla. 4 bölümün 7 köbeytü 1 bütün 10'dan 4 ne olsak bolup tuğanlar? 14 bölümün 10 dep жазып alsak bolot. Kıskartalı tuğanlar 14'ü dağı 7'ni dağı 7'ye bölölü. Bu yerde 2 kaldı. Bu yerde esimse kalmadı. 4'ü dağı 10'u dağı 2'ye bölölü. Bu yerde 5, bu yerde 2 kaldı. 2 yerde 2, 4, ılıyı da 5 var. Bu jağın işleyelim. Ne oldu tuğanlar? 7 bölüngen 4 köbeytü 0 bütün 10'dan 4. Demek ne? 10'dan 4. 4'ler kıskarıp etse tuğanlar 7 bölüngen 10.
Бул жерде 4 бөлүнгөн 5ти буга теңдеш үчүн эмне кылсак болот туугандар? 10/8 десек болот, Эми суроо 10/8 чоңбу же 10/7? Албетте 10/8 саны бир аз чоңураак. Уланталы 6-чы сурообузда болсо жөн гана бизде ондук бөлчөктөр берилген, аларды кошуп кемитишибиз керек. Эң алгач оңоюнан баштайлы туугандар, бул жерде карагыла. Бизде эки жакта тең үтүрдөн кийин 3төн сан бар, ушундайбы? Демек үтүрдөн кийинки сандар окшош болсо, биз үтүрлөрдү жок кылып салсак болот. Ошондо бул жерде эмне болуп калды? Жөн гана 25ти 5ке бөлүшүбүз керек. Канча чыгат? Албетте 5. Бул жакта болсо жөн гана кемитебиз. 1 8 8 8 8 кемитүү 0 9 9 9. Ушундайбы? Карала тургандар, эч нерсе жок болсо 0ду жазабыз. 8ден 0ду кемитсек 8. 8ден 9ду кемите албайсыңар, 1ди бересиңер 18, 18ден 9 кемитсек 9. Бул жерде 7 калды. 1ди бересиң 17, 17ден 9 кемитсек 8. Бул жерде 7 калды. 1ди берсек 17, 17ден 9 8. Бул жерде 0 бар. Демек 0,8898. Жолбосо 10.000ден 8898. Эми буга 5ти кошуп коюшубуз керек. Ошондо 5,10.000ден 8898 деген жооп чыгат. Туугандар, айтайын дегеним, биз 6-чы мисал эмнени бергибиз келди? Мисалдардагы жооптор дайыма так, сулуу, чөткөй чыкпайт. Кээде ушундай узун санада чыккылат. Бул нерсеге көңүлгүлө. Уланталы 7-чи сурообуз туугандар, бул жерде теңдемелер системасы. Системадан эмне кылабыз дедик? Эки теңдемени бири-бирине кошуп кемитип пайдаланып жоопту чыгарышыбыз керек. Жоопту чыгаралы туугандар, 7y минус y = 16. Не? 7 алмадан алманы кемитсең 6 алма кылабы? Демек 6y барабар 16. Ушунда y барабар 16 бөлүнгөн 6. Муну кыскартсак болобу? Албетте болот. 2ге бөлүп салалы. 8 бөлүнгөн 3. Оңоюраак жол, Эми уланталы туугандар, y-дин ордуна 8 бөлүнгөн 3тү коюп, x-ти таап алалы. X кошулган 5 көбөйтүү 8 бөлүнгөн 3 барабар 3. Ушундайбы? Эмне кылабыз? Бул жерде жолуна көбөйтүп коебуз. 5 көбөйткөн 8 40. X кошуу 40 бөлүнгөн 3 барабар 3. Кошуу бул жака койсо эмне болот? Албетте кемитүү туугандар. Демек биз эмне кылабыз? X барабар 3 кемитүү 40тан 3. Бул жерде эмне болот? Экөөнү көбөйтөбүз, бул жагын кемитебиз. Жалпы бөлүп койгондун эч кандай кажети жок. Уланталы 3 көбөйтүү 3 9. 9дан 40 кемисеңер минус 31 бөлүнгөн 3. Бул бизде туугандар эмне болду? X болду. Y тапканбыз, экөөнү кошуп коюшубуз керек. 8ден 3. Бирок кошуш үчүн бирөөсү минус, бирөөсү плюс экен туугандар. Демек биз эмне? Белгиси башка сандар болгондо чоңунан кичинесин кемитип, чоңунун белгисин коебуз. Демек эмне? 8ден 3 минус 31ден 3. Жөн гана 2 санды 31ден 3 туугандар. 31ден 8ди кемитсеңер бизде канча чыгат? Албетте 23 туугандар. 23 бөлүнгөн 3. Бирок бизде эмне? Чоңунун белгиси минус болгондугу үчүн минус 23дөн 3 туугандар. Бизде 7-чи мисалдын жообу. Уланталы 8-чи мисалыбыз жөнөкөй эле теңдеме, баарыбыз билебиз. Биз теңдемелерде эсиңерде болсо мен сабакта айткан болчумун. Эмне деген? Дайыма тамгалардын кичинесин өткөргүлө. 3x 4x кайсынысы кичинерээк? 3x кичине. Өткөрөлү. 3x бул жака өтсө эмне болот? Минус 3x. Ушундайбы? 4x'тан 3x кемисеңер x өзү калат. Плюс 6 бул жака өтсө минус 6, минус 6 минус 1, албетте минус 7 туугандар, x-ти таптык. Уланталы эң акылдуу мисалыбызда болсо, ондук бөлчөктөрдү кошуп туруп, анан бөлүп коюшубуз керек. Оңой эле кыла алдыңар деп ойлойм. Эгерде кыла албаган болсоңор, чок иштейли. 2,76 кошулган 0,43. Жөн гана кошобуз. 6га 3 9, 7ге 4 11, 1 көңүлдө, 2ге 1 кошсок 3. Демек 3,19. 3,19ду бөлүшүңөр керек 0,16. Туугандар, бул жерде кандай кылсаңар болот? Үтүрлөр барбы? Мисалы, силерге эгерде 0,16га бөлгөн кыйыныраак болуп аткан болсо, анда үтүрдү өлчүрүп туруп, бул жактагы үтүрдү бир аз жылдырып алсаңар болот. Дегенде эки жактагы 10 көбөйтүп деген маселе. Демек эмне? 31,9ду жөн эле 6га бөлүшүңөр керек. Бөлүп көрөлү. 31. 6 жерде 5-иңер 30, кемитесиңер 1 түшөт 19. 6 жерде 3-иңер 18, кемитет 1 түшөт 10, 1ден бересиңер. Эмне болот? 6 өзү түшөт
4 40 туугандар, 6 жерде 6-ңар 36, ушинтип 6 6 6 болуп кете берет туугандар. Бирок биз эмне 5 31, анан дальше 6 6 6 болуп кете берет экен туугандар. Демек жооп биз эмне ушул бойлонуп калат, өзгөрбөйт. Түшүнүктүүбү туугандар? Дегенде биз могул жолдору узун, жооптору башкача мисалдар менен айткыбыз келген нерсе, жооптор дайыма силер ойлогондой сулуу бүтүн сандар чыкпайт, кээде бөлчөк, кээде мезгилдүү дагы чыгат. Ошол кийинки сабактан көрүшкөнчө сак саламатта болуңар.